imitima yanyu yike, uzaze ureka gire gute areke aje muri kampani ziwe. Niko kwiza. Uzi ikintu cateye abantu bazamahagarika imitima. Umurimo n'uwawe, umurimo n'uw'Imana, kandi Imana ishaka we washitse hano, undi urindiriye n'uwuhe. Naza senga muri Gisubizo. Abayumbe batambuke, abayumbe mose rwose dutaramira Imana maombi ya imani, maombi Mungu anajibu. Maombi ya imani, maombi Mungu anajibu. Maombi ya imani,
Haleluya Yesu. Haleluya, haleluya. Timiza. Vino.
menshi kuko murayafite. Protokole bacu bafite defo yo gukerererwa. Hano gamukani twebwe tazo mu gikari bihaba ni hano gatuti. Mugerageza abantu bose begerane. Umuntu wicaye inyuma n'uzubona wicaye inyuma ntituruzuraga ino sare. Nituyuzura uzubona wicara ugeza, ariko mu gihe intebe zigihari zimwe na zimwe mwicara imbere kugira ngo twegerane. Ako ni akari kanyuzeho Kofi uzuga umukore kuri sente. Nanje ntabwo mvuga byinshi. Umuhagarikizi tumukubitira amashi niwe wa mbere. Muzukuri Musirimu ni inshuti yanjye kandi mu rushako rwanje niyo twabaye inshuti. Uyu niwe twajanye kwa yamperekeje guca mu irembo Kwa nyoko bukwe. kwa mabukwe. Urumva rero ni umuntu icambere n'imfura, ni umuntu mwosangira igihumbi. Amen. Perezida Gasita umuntu mutasangira ifaranga w'iki gihe uzomureke. Je kumwe ngo I love you kwikofi ntazanyibonaho uzobireke. Uzumpa bitanu wicecekere uzombwiye kunkunda. Ukabona umuntu aragukunda ariko ntiyoguha n'isi minsi, ubwo rukundo azorugumana. Tugeze mu isi ya pratique niko kwiza. Rero ndashimira Musirimu, Imana iguha umugisha. Iwe yanshigikiye kera, yashigikiye mu rushako ndabibona, tukagenda amajoro tukajana mu mujyi. Rero kuba wahagarike kandi mwabonye ko afite discipline, Imana iguha umugisha. Ntabwo turi butinde bitewe nuko uyu munsi twakereje bitewe ibintu twaza tunoza hano bijanye n'ikanisa n'ibiki bisa nk'ibikerereweho n'abantu n'ubundi. Igitaramo kiza kimera ukabaje karakane tanumwe ndi kubona hano kigira abacu. Rero abantu ntibaramenya ino location ariko bizagenda biza. Rero buri muntu wese waje hano ntari buvuge mu izina, Imana imumugisha. Nta yindi nyungu y'aka kane mbabwije ukuri. Twakodesheje ino sound muri sound vanka inize ko rubukwe kwikodesha ndi 200,000 tukayizana mu kane tibibaho. Kandi kwa hano hari ibindi byuma by'ikanisa ariko turavuga ngo hazi indi sound. Bwana sifiwe. So kwihaya na amateraniro makaza bikora ukumvugisha uruko ku nyungu ziki utunezerwe. Ta yindi. Ndashimira rero buri muntu wese waje kandi akaza kumva Imana. Muzukuri twatumiye abakozi b'Imana beza kandi bazi kubwiriza n'abaririmbyi bose bari bavuye ngaho turabashimira. Ndakira reka mbere ku baririmbyi, ndakira kado haguruka. Gwino bagushakira inde umurimbyi azayicara imbere hano. Ndabizi ko ufite practice mu kanya ariko wowe wicaye aho ngaho. Kado namumenye, twatuziranye ko tubana mu banaziri ariko namuhawe Bishop baramutumiye muri auditorium baramubwira ati ntusige kiriki. Condition Bishop ntuzana nusiga kiriki sinzi ubwiye. Niso nawe arampamagara Bishop wanje arabizi. Aranyigiye nanegereje ubukwe mbanza no kugorana bukeya ariko ndamubwira ngo ndaturagenda kuko Rishari ubundi Rishari Aimable Babazi ari nka abo ni abantu banje nkunda gushaya Gitsuri n'abafredi nyina abarinzi bose Imana yarabampaye. None Rishari agira imbogamizi. Kado aza second hand uzi kwa kuno amagara umuntu usimbura undi. Ubwo mu wicaze neza abandi bari kwinjira. Tujana na Kado ngira Bishop utakara undi mwana mu muririmbyi bita Kado. Bishop mutamumenye tumujana muri auditorium. Habaye igitangaza. Twagenje na Gatore na Aimable n'abandi nk'abanga tugenda twitsindagira twumva tutari gutsi reka tugerege muri auditorium. Yararirimbye tuzogusekizaga batumiye abanaziririya Igisenyi titwo gusiga. Ni umuririmbyi yararirimbye aririmba abanyeshuri kazangeze Frank ni uri kuririmba. Rero Kado ayo yose nyavuze kugira ngo ngushimire. Imana iguha umugisha. Ndiyegereza umucuranzi Aimable yagize uyu munsi niwe muhamagara sinzi uko byagenze ndaraza kunsobanura tuvangaha ariko Aimable asanzwe aboneka hano
nubwo yosiba rimwe nta kibazo, kuko uyu muntu yitabiriye nta kibazo, ariko nawe turamwakiriye ahari. Imana imumugisha. Ndakira Kofi, mumukubitira amashi. Kofi azi gucuranga, abana bazindutse hano bazi gucuranga, ariko umujya wa nje nazaga ngo izuma zapfuye, kaza ngashomeza bafure nkazishomeka zapfuye, nkagenda hara kuba DJ kabatuka zagenze gute ko umuziki itari kumva wakane nsanzwe numva, reka gakofa yigereho yamibashasha sha. Kandi Kofi turavukanaga n'umunyabungu direct petit frère sha, nzokuvana i Bugande tu umukubitira amashi Kofi tumwiyegereza. Mugiye ukiri hano uzoba uri hano na tiki akane kazamuye tiki imusubiza i Bugande. N'ubundi ndabizi ko baramutumiye iriya zakiwe n'ahandi agiye, ariko natwe akane tuzokwitiki. Mukubitira amashi kubw'ivyo ndakira kwizera haguruka musubero zawe. Kwizera tubana mu banaziri, kandi pe ubundi uyu nguyu niwe mu bantu mu banaziri bari imbere cyane, we n'ababukuru arabizi. Kwizera n'umwana mwiza, kandi dore karite kwizera rusha benshi. Kwizera avuze ngo wagiye mu kintu abakigiyemo, bitandukanye n'abayumbe bisaba ngo uhamagare usunike. Jenza mbona bari abantu umuntu azasunika nta muhamagaro bafite, kuko sinzi ukuntu wowe ufite umuhamagaro muri wowe nk'umuntu ngo akwibutse ngo agusunike. Iyo karita turayihuje. Kwizera mu zubero zawe ni Yesu Juma wa Naziri aranyoboye, kandi nanje kamuyobora kuko ndi visionnaire. Hamwe nzamuyobora ahandi nanje akanyobora kuko ni umuyobozi wanje. Rero Imana igumugisha. Yaje arasenga hano akazabanza akarira agasenga. Iyo umutarize uza witekerezaho nka kabiri, naje se ndire Jean Marie akataratibuka ndabapfa kurira gusa, kuko nje ukuntu mbaye. Nimba wiruse nza niruka, nimba uvugije ifirimbi mba nyivugije, kuyi wacu arize naje horira nanone kiba kikaba, kuko gushigikirana niyo ntwaro ya mbere. Rero kwizera Imana igumugisha muzukuri. Warasobanukiwe papa. ino.com tugezemo ni ugusobanukirwa. Utazasobanukirwa uzoja kudusingira, niko kuza wicwa muri mwigana n'umuntu wo kazurangara ukaja kumva kuva ni diregiteri wahandi, ukibaza zagenze gute nawe wageze ukaruta amashuri, wageze ugira gute ukaza gushiduka umuntu mutakiri kuri revimwe. Nta kindi aba yarakushije kugira gute kuba maso. Rero nuguma kuba maso ujye kwiza turiha, ntabwo Imana zo gukoza isoni ntibishoboka. Imana igumugisha mu kutira amashi kwizera. Ndakira abashitsi Pastor Sfoire ariko ngera ku bandi bose nahaguruka. Afite gahunda vuba, twahuye kwa Gatora hamwe ngukaraje muri Kenya. Yari yaje mu kiriyo ari kwihuta ari gusubirayo. Ndamubaza ese ugiye utageze mu kane uyu nguyu ni kawe cisto canje ngira muri Kenya. Donc igihe twagiye muri Kenya cage yatuwa twese nabashaye n'abafana barine dore ni wazo tubwira ngo kiriki murataramira ha yigeze kudukoresha fundraising ifaranga nyinshi pe. Icambere ni inyanga mugayo, ikindi ashigikira urubyiruko. Rero muzubero za pasteur nugaruka hano uzomenyesha. Imana igumugisha. Ndakira Shaka nawe twaravuganye, wenda tuzomupanga ariko aracari hano we. Shaka haguruka bakubona. Mwihangane kwiyegereza biza turaguma dukubita kuko nta kindi gisigaye. Mugiye ko amubwiriza twebwe nta kindi gisigaye. Nimara kwiyegereza turanga tuze ndumukunga, nitumara bavuga tumwe babiri bamakwikirana badusengeshe dutahi. Nta matangazo ngo 15 tabyo. Ndakwiyegeresha Shaka nawe ni umuntu mwiza nzamubona muri Kenya, ni umuteramyi mwiza. Ugomba kuza umuteramyi ni ugushika hano tukama tumushakisha tukakurisha tukakunywesha ikintu cyose ukakibona kandi kuri gahunda. Kuki tutaza gushikana ngo Shamuseve ukamujya ngo ese nguriye bakazama abuzikora umuntu aza telefone akamugira telefone ngo ni runaka sawa nabazoguhamagara bayigire guki ni kimwe gukindi.
turakwiyegereje. Je sinza gukupa telefone uzumpamagara nkakwitaba, ube mutoya ube mukuru. Mukubita amashi twakira umukozi w'Imana. Tugiye kwakira noneho ndakira abayimbe mu kane, harimo ba SN, ba Museveni, ba muganga wacu izina rye zari Ndowayo n'abandi bayimbe bose baje hano. Ndakira ano makamera iwacu filimi Himbaza TV, Franco TV, Free Show, ni benshi na Kirikidiane zose bizabifata hano. Ndakira Evangelical Team, umuyobozi wa Nahaguruke Joasi. Turacari kwinoza neza na Evangelical nafatanye ko gwa kane. Rero mu yandi magambo Joasi nimuza mu munangaha nikuko mbona hano ushobora kuzogira urugendo kunagiye ka Zanzibar. Joasi azasiganya imikoro, utazikangwe se ngo Joasi ngwe yasimbuye kera kiriki. Joasi Evangelical umuntu umuyimbo wese buku uwitwa ngo ni umuyumbi akakane nakiwe mikoro niye, akwiye kubwiriza, akwiye kuyobora. Akakane nakabayumbi waba Amerika waba Kenya, aho turutse wese uzukomanga winjire hano. Ta address nyinshi uzamusanga usenge, nimba ufite amaherekezo uyavuge. Basigaye abanga ngo ntibayereka ngo live hano, twerekwa live hano no kwerekwa live kabivuga. Nyiri kibazo bizobera muri turakira nono pastor wacu Serende n'umugenika. Ako yari yambaye ikoti ejo bundi. Haguruka muzee wacu, haguruka, ariko tambuka wowe suza itorero unavuga uko zagenze wa munsi. Amuguma aho ntuje kuri. Haleluya. Muri beza murakabaho, nimwikomera amashi. Sasa uyu muhungu ndamukunda kiriki kuva kera kose. Sinza nibuka ahantu hamwe yasimze ahantu hari kandi aturutse nka ico gihe namamukunda, abandi bose ntawuha wasimba. Ico gihe ndamukunda. Nibuka nkiri umusore twe twararirimbaga tukavuga ngo wariyo hudumu kwa peno watamu imidi mirere, cyangwa tukavuga ngo kihugu cyetu kiri kungu. Je nkamanguruka ngaca mu madirisha afatanye n'amashamba kagwa hanze kandi sinkomereke. Amena. D'avance mbaye mbashimiye, nabonye mwari mwabaye hariya mu birori twari dufite muba nk'abasimbuka ngubwa neza. Nubwo mwatashe kare ariko sinabagaye ubwo mwari mugiye mu bindi. Ubundi kandi kuko abantu bataramye none ndabitegereje nje nyuma mbona hari gitaramo kiregeye ko ndacumva. Ubundi kandi naje kamanze nkore protocole bari abantu umuntu wabona intebe imbere ye nayijeho n'ufite amarandevu nta mpamvu uzohaguruka uvuye hano, ariko muze mwigire hino, ariko mbafasha gusa ari mara mbasubize microphone je nzavuga undi munsi. Haleluya, 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 haleluya. Kandi reka mbabwire jewe kuva mba umuyumbe muri 74 kugeza none nta ministere nimwe mbamwo kandi ntayo ntabamo. Munkuriki nta ministere imbamwo ngo nanditse muri kandi nta ministere ntabamo. Reka mbabwire uyu muhamagaro ndimo ni ukurimo, nimba atari ukurimo sinzi ico uri gukorera. Rero umuntu utashika umuhamagaro ndimo nibyo urimo biraketse. Iryo jambo ryo ritambuke. yote nzima zaidi ya wafalme wote. Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote nzima zaidi ya wafalme wote. Wakerubi
maserafi wanaimba kila siku wakisema mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. E Mungu wa majeshi, wewe umetukuka dunia yote nzima, zaidi ya ufalme wote. Makerubi na maserafi wanaimba haleluya kila siku wakisema mutakatifu, 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 mutakatifu. Wanaimba wakisema haleluya mutakatifu, 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 mutakatifu. Wanaimba wakisema haleluya mutakatifu, 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 mutakatifu. Wimba za mwami wanaimba wakisema mutakatifu, 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 mutakatifu. Wimba za mwami haleluya, wakisema mutakatifu, mutakatifu. Mutakatifu, wakisema mutakatifu. Wimba songa wino wino wino
gusubiramo ariko uko dusubiramo nuko ndasaba ab'amapendo n'ab'ifirimbi bazamuka abandi badafite amapendo n'ifirimbi batibuke hano wowe usigare ndagusubiza